arep telepon. Nang si ditonggono arep telepon. Rang apa sih nelpon ya? Halo bos, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orbe pulsa ta bos, arep telepon-teleponku. Hai, iya kelalen. Iki mau sekelingan ta bos. Iya, kelingan. Iya. Ya wis bos, bukan telepon kita ya bos. Sesuai. Lesan bos ya. Wong wis tua. Pegawainya kelalen banget. Halo, Bos, sekelingan ta bos, sekian mah. tampak rider mah enak bocah kayak Ira aku ya. Ini sih bos. Menang bae sih bos. Dari priwe pegawainya ki bos. Nah, kapan-kapan ya. Ya wes, besok mau ngomongin kita ya. Awas, kalau pakai babi ya. Oh, ya wis bos. Masuk kira mau medik ya bos ya. Ya wes ya, awas aja perawan ya nggak? Sun bos. Assalamualaikum ya bos. Waalaikumsalam.